djever mi je poslao iz Njemačke, pa sam onda otišla i kad sam vidjela, odnijela sam 200 maraka, donijela sam liter ulja, kilogram šećera, 2 kile brašna i jedan med kao med. Ali to kasnije sam saznala da je to bio maslačak i šećer, jer sam imala malu curicu, morala sam joj kupiti. Kutiju margarina sam platila 40 maraka, tako da sam to 200 maraka za te 4-5 stvari dala. I kasnije opet nisam išla na pijacu možda i 2 mjeseca, dok ponovo nisam dobila novac od djevera, jer platu nismo imali, primali ništa nismo i nismo ni zaobilazili smo pijacu. Jedan put sam otišla tamo na Ciglanu na pijacu, idem reko tražiti bilo kakve zeleni da namiješam sa rižom ili sa makaronama. Tamo sam uzela jednu svjezdicu od kupsovog lista. Tu je bilo svega i svašta unutra. Platila sam je 5 maraka. I tako, eto, izdržalo se, ali bilo je grozno.